U serijama kao što je My Hero Academia, izraz negativac je među većini drugih izraza koji se mogu zamisliti. U svijetu gdje se centralni sukob vrti oko pozicije između istaknutih heroja i podlih negativaca, većina protagonista i antagonista dobija rečeni nadimak. Međutim, mora se razlikovati između zlikovaca kao frakcije i zlikovca kao glavne suprotstavljene sile priče. Postoji mnogo zlikovaca u My Hero Academiji, ali samo je jedan pravi zlikovac. Tomura Shigaraki. Njegov karakterni razvoj ću podijeliti na više dijelova. Kako je Shigaraki predstavljen na početku franšize, kako su drugi zlikovci u priči uticali na njega, njegov backstory, najbitniji korak u njegovom razvoju, paralela između njega i Dekua i vrhunac njegovog lika. Da naglasim da će ovaj video sadržati manga spoilere, tako da možemo da počnemo. Shigarakijevo prvo pojavljivanje. Na početku My Hero Akademije Shigaraki je predstavljen kao veoma površan lik. Pojavio se bez ikakvog plana i napao UA školu. Kad mu nešto ne bi išlo po planu, krenuo bi se češati po vratu i nervirati bez ikakvog plana B i upoređivao bi stvarnost sa nekom vrstom video igrice. Za razliku od svog mentora, Tomori nedostaje suptilnost. Radije eliminiše probleme silom. On ne mari za svoj ili skoro bilo čiji život. Ne libi se da čini zla dela poput ubijanja nedužnih ljudi. Slično kao dijete, Tomura je izgledao nesposoban da se nosi sa sopstvenim osjećanjima. Veoma razdražljiva osoba na početku serije. Tomura bi naučio da bude strpljiviji i samo kontrolisan u narednim pojavljivanjima, kao posljedica višestrukih propalih planova i hapšenja All for One-a. Uticaj drugih zlikovaca na Shigarakija. Prva promjena kod Shigarakijevog lika se dešava nakon pojavljivanja Hero Killer Steina. U početku, Steina i sebe je uvidio kao slične. Kada vide nešto što im se ne sviđa, oni to unište. Na početku mu se činilo nedokučivim zašto ljudi uzdižu Steinovu ideologiju umjesto njegove sopstvene lige, jer se za njega obojica zalažu za potpuno istu stvar. Tu sazrijeva po prvi put pošto traži savjet od nekog drugog, a ne od svog gospodara, a ta osoba je Izuku Midoriya. Nakon što je Deku objasnio da Steinova ideologija osvaja slavu nad Shigarakijem jer je zasnovana na stvarnom vjerovanju u životopis za društvo, a ne samo na jednostavnoj, nužnoj destruktivnosti. Shigaraki je evoluirao. Iznenada je shvatio da vjerovanje i simboli drže ljude i zajednice na okupu. Shvatio je, ako uništi društvo, uništit će i simbol. Također je shvatio da ne može to sve sam da uradi i da mora da nađe još ljudi koji imaju istu ambiciju kao on. Tako, zahvaljujući Steinu, Shigaraki više nije malo dijete, već osoba koja je u stanju da razmišlja svojom glavom. Shvativši to, Shigaraki je napravio grupu sa jakim negativcima koji će mu pomoći u daljnjim planovima. On također pokazuje dobro razmišljanje i strategiju u tome kako izlaže planove, govoreći da bez obzira da li napad na UA školu u šumi uspije ili ne, nije bitno jer će sam čin toga destabilizovati povjerenje javnosti u UA i uopšte u herojima. Također pokazuje i nesvojstvenu uzdržanost kada je Bakug odbio da sarađuje sa League of Villain, zaustavljajući ostale kad su ga krenuli napasti, mirno saopštavajući da treba da sačuvaju njegovu korisnost. Nakon što mu je plan propao, kada ga je All for One bacio u portal i spasio, Shigaraki je prvi put ostavljen da sam misli za sebe. Više nema All for One-a da mu govori šta treba, a šta ne, već je ostavljen sam sebi, ali više nije djetinjast, već je samouvjeren i sposoban vođa. Pojavljuje se novi negativac, Overhaul, koji ima bolju verziju Shigarakijevog kvirka i ima bolju vojsku, pokazavši to nakon što je ubio jednog od članova League of Villain. Ali Shigaraki je sada evoluirao u neko ko bi mogao da iskoristi Overhaula kao stepenika njegovom cilju. Overhaul drži svoju grupu kao svoje sluge. Ako mu se nešto desi, njegovi ljudi će dati svoj život za njega jer bi svakako bili uništeni, zato što Overhaula nije briga za njih. Tako sa druge strane, League of Villain je grupa prijatelja koji dijeli isti cilj, a to je da unište društvo heroja. Shigaraki druge članove vidi kao sebe i nikad ne bi žrtvovao nekoga. Ne rade to samo za njega, nego za sve njih. On savladava Overhaula zato što nije nemilosrdni kapetan, već samo čovjek koji želi da uništi društvo heroja. Pošto više nisu imali novca i privilegije transporta zato što je Kurogiri bio uhvaćen,
Shigaraki je odlučio da nađe desnu ruku All for One-a, doktora. Nakon što se grupa suočila sa Gigantomakijom, brzo se upoznaju sa doktorom Ujikom, gdje je Shigaraki izjavio svoj cilj. Iako uništim društvo heroja, čak i ako postanemo gospodari podzemnog svijeta, rupa u mom srcu neće nestati. Šta ja stvarno prezirem jeste sve. Sve što dišem ide na živce. U tom slučaju, zašto samo ne uništim sve? Sve jednom za svagda. Na prvi pogled, njegov cilj izgleda samo djetinjast. Važno je uzeti u obzir kontekst i naznake da biste zaista razumjeli šta Shigaraki zapravo govori. Nije mu više želja da uništava, eto, zašto da ne. On izjavljuje da je njegovo postojanje okarakterisano ničim osim željom da uništava, koja nikad neće biti zadovoljena bez obzira koliko toga uništi. Svijet koji rađa nekog poput njega ne zaslužuje da postoji, ili bolje rečeno, društvo koje mu je omogućilo da dođe na ove tačke treba da ga uništi. On uopšte ne brine za budućnost. On samo osjeća da će ga njegova beskrajna želja neizbježno učiniti razaračem ovog svijeta. On opet ima taj prost cilj, a to je da uništava. Backstory. Kao malen, Tenko Shimura je želeo da bude heroj. Znao je da je njegova baka heroj i on je želio da bude isti. Samo postojao je jedan problem. Njegov otac, Kotaro Shimura, je zabranio da se riječ heroj uopšte spominje u njegovoj kući, zato što ga je njegova majka napustila. To je bio događaj koji ga istraumirao. Borba njegovog sna i situacija u kući izazvala je misteriozno stanje kože koje stalno drži kožu suvom, ispucalom i pod cvrabom. Kad god bi se igrao heroja ili spominjao iste, otac bi ga tukao. Jednom su se on i njegova sestra ušunjali u njegovu kancelariju da bi našli sliku njegove bake. Kad je otac to saznao, ubio je Boga u njemu, što je u njemu probudilo njegov kvirk, decay, što je na našem raspad, propadanje ili trulež. Sposobnost da uništi bilo šta što dotakne. Isprava nenamjerno, ali eventualno radosno krvožedno, Tenko je ubio svoju cijelu porodicu. Njegova suva ispucala koža asocirala je na uništenje. Tako je bespomoćan hodao ulicama, prolazeći pored ljudi koji su mu mogli pomoći, ali mu niko nije pomogao. Jedina ruka koja je doprijela do njega bila je ruka jednog bjelokosog čovjeka u odijelu, čudesno sposoban da dotakne Tenka, a da ne bude izbrisan. Čovjek je priveo Tenka negujući njegovu namjeru za ubijstvo. Ohrabrio je Tenka da se svim srcem preda svom svrabu. Konačno, dok se Tenko kitio odsječenim rukama svoje porodice, čovjek mu je dao novo ime, Tomura Shigaraki. Tomura je referenca japanske riječi Tomuravu, što znači tuga ili tugovati, dok je Shigaraki prezime čovjeka kojega je spasio. Najbitniji korak u njegovom razvoju. Pojavljuje se nova prijetnja, a to je Metal Liberation Army, koji su izazvali League of Villain direktno kidnapovajući Girana i postavljanje smrtonosne borbe u gradu Deika koji sadrži skoro sve članove Metal Liberation armije. Dok su Stain i Overhaul bili samo stepenice za Shigarakija, Redestro predstavlja prvu veliku prepreku Shigarakiju. Kao što se ozbiljno neispavan i iscrpljen Shigaraki bori na ulicama Deika dok pada i gubi svijest, ovo nesigurno stanje počinje da budi stara sjećanja na njega, postepeno sve dok ga uvredljive riječi Redestra konačno ne oslobode svega što je bilo. To je ubjedljivo najbitniji korak za Shigarakija. Naučio je da privuče savjesnike, shvatio je kako da upravlja njima i uperio je pogled na cilj dostojan takve podrške. Ali sada se oslobađa posljednje stvari koje ga je ograničavala, njegovi neurotični nagoni. Sada prisjećaju se svog porijekla i proživljavanja događaja koji su ga oblikovali, konačno prihvata ono što jeste. Znao je to, ali sada to prihvata. On je čudovište stvoreno da uništi društvo koje mu je omogućilo da postane onakav kakav jeste. Ali ne mora da se nosi sa tim. Njegov nagon za uništavanjem nije nešto što treba potisnuti, već nešto čime treba da se raduje i ponosi dok uništava sve što mu se nađe na putu. Svako je rođen na određen način i svako treba da živi na određen način, a Shigarakijev način života je da uništava. Sva njegova anksioznost i neuroticizam nestaju kad shvati da njemu sve što je izvan uništenja i njegovih drugova nije važno.
Ovaj talas jasnoće koji ga zapljuskuje simbolizuje tako što uništava ruke svoje prošlosti da bi pokrio svoje tijelo, svoje pravo ja. Shigaraki napokon postaje istinski slobodan, dok Redestro gleda u čovjeka koji personifikuje savršenog građanina koji je opisao sam Redestro, on odustaje od svoje imperije i poklanja se Shigarakiju. Paralela između Shigarakija i Dekua. Oba dvojica su počeli isto. Oba dvojica su bili ne samo bespomoćna djeca bez kvirka, već nepotpuno predstavljene njihove uloge u priči. Imali su skoro isti dizajn. Deku nije izgledao kao osoba koja će biti heroj broj 1, a Shigaraki nije izgledao kao osoba koja će biti spremna da uništi čitavo čovječanstvo. Od početka njihov put je bio jasan. Oba dvojica su imali svoje mentore koji su bili simboli svoje profesije. Oba dvojica su odrasli uz podršku svog mentora i uspjeli u onom što su željeli. Naslijedili su moć od svojih mentora, One for All i All for One. Oba dvojica bude i evoluiraju svoje moći, pošto se oba dvojica sukobljavaju sa slabijom verzijom ovog drugog. Deku se bori protiv ludog lika koji može da uništi nekog jednim dodirom, a Shigaraki sa organizovanim idealistom koji može da pojača svoju fizičku moć. Kad se jedan poboljša, i drugi se poboljša također. Oba dvojice idu istim putem, ali u različitim smjerovima. To radi na stvaranju neizbježnog sukoba između njih dvojice i stvara napetost koja će nastaviti da raste sve dok se oboje ne ukrste nakon što dostignu svoj maksimalni potencijal. Kada uporedimo One for All i All for One, vidimo da njihova imena stoji uz korisnika. Deku je rekao da mora sam da se bori protiv All for One-a, dok Shigaraki ne podrazumiva samo sebe, već i ostale članove grupe League of Villain. Vrhunac Shigarakija kao lika. Shigaraki je pomoću doktora Ujika dobio kvirk All for One i spreman je za rat protiv heroja. Izostavit ćemo dio sa borbom i prećemo na njegove izjave. Nije me briga ako ne razumijete. To je ono što nas čini herojima i zlikovcima. Shigaraki je u jednoj rečenici objasnio odnos heroja i zlikovaca. Joseph Campbell je rekao da je heroj neko ko je dao svoj život nečemu većem od sebe. Heroj je relativna stvar. Za Dekua, All Might je heroj na kojeg se on ugleda, dok sa druge strane Shigarakijev heroj jeste All for One koji mu je jedini pružio ruku i pomogao mu. Heroji se samo prave da štite društvo. Koliko su puta u prošlosti, kroz više generacija, zatvarali oči na stvar koju nisu mogli zaštititi. Ili nečujno pomeli prljavštinu društva pod tepih. To se tako neozbiljno gradilo. Dobijena trulež izbija iznutra i dolazi do propadanja. To je mala nakupina ove truleži. Smeće se mazilo time što je stalno zaštićeno. Uloge koje služe samo za kvarenje krotkog društva. Uništenje koje će uslijediti je samo rezultat svog bezobzirnog ugleda koji ste akumulirali. Tako se blato izbacuje. Tako se lome i vraćaju, opet i ponovo. Jednostavno, zar ne? Shigaraki pokazuje istu ideologiju kao Stein. Svi ti lažni heroji koji glume da su nešto i djeca koja se na njih ugledaju. Gdje su bili kada je Shigarakiju trebala pomoć? Pravili su se da ne vide i govorili kako će neko doći po njega. Ljudi heroje danas shvataju previše lako. Misle da je cool ako si heroj i da imaš bruku love. Međutim, heroj je nešto mnogo zahtjevnija stvar nego što izgleda. My Hero Academia je na početku izgledala kao običan shonen anime sa herojima, ali što dublje idemo u priču, to je priča mračnija i kompleksnija. Svi smo očekivali da će Deku na neki lijep način postati heroj broj 1, dok u stvari postao je osoba koje se ljudi boje. To bi bilo to što se tiče ovoga videa. Moram reći da sam se napatio dok sam ga napravio, ali nadam se da će vam se svidjeti. Ako želite da analiziram još nekog lika, napišite u komentarima. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu, a do tada... Bye bye! Mala je iz predgrađa, što je težak život ona ne svača. Ne, a ni ne treba, bili smo se jednom već se vezala. Poput je žniravca voli se vezat, ja poput sam Migosa sam volim repat. Ona bi sa mnom se htjela prošetat, al ne može naći me ko da sam pečat.